Guys, kita cari makanan dulu guys, lapar guys. Oh, itu dia guys. Mang, beli mang. Porsi. Apa nih namanya mang? Taiwan. Taiwan. Taiwan guys. Ini namanya Taiwan. Mantap. Oh, pakai mie juga mang ya? Pakai bihun. Oh, bihun. Ya ya ya. Kirain mie. Daun bukan mie. Iya iya iya. Bawang. Bawang goreng, kecap. Wih, mantap ini mang. Kenyang makan ini. Sudah berapa lama mang jualan di sini mang? Lama. Ada 10 tahun Lebih. Wih, legend mang. Woi, mantap ini. Cabai. Sedikit memang. Moncor kayak. Mantap. Apa bang yang namanya bang? Nah, Taiwan. Taiwan. Nama adanya bang. Alhamdulillah wa syukurillah. Woi. Taiwan guys, nah. Ini daerah mana ini, Mang? Daerah Patal. Simpang Patal. Ya guys, kalau nak makan model ini di Simpang Patal. Murah meriah. Dijamin kenyang, Mang ya? Nah, kenyang. Iya, 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 iya. Udah guys ya, makan dulu guys. Ya, taruh dulu. Guys, saya mau makan dulu. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya guys. Terima kasih.